Ikaze kuri Dufitimana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Ijambo rikiza ry'umunsi, ntabwo uzongera gutabwa, ntabwo uzongera kwiheba, kuko Imana igiye kubana nawe, Imana igiye kugendana nawe. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka Imana igiye kukwigaragariza, ni umwaka Imana igiye kubana nawe bundi bushya, ni umwaka Imana igiye guhindura amateka, ni umwaka Imana igiye kugushumbusha, ni umwaka Imana igiye kukongerera imbaraga, ni umwaka Imana igiye kugukomereza amasezerano, ni umwaka Imana igiye kukwigaragariza, ni umwaka kugenda imbere. Reka nkubwire, hari umwaka wabayemo ubuzima ubona ntabwo, ubuzima ukabona wapi, ariko Imana igiye kugendana nawe. Hari ijambo dusanga muri Matayo ibice 2 umurongo wa 1 avuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu ngo barabaza bati, umwami w'Abayuda yavukiye he? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana ngo abanyabwenge ngo baturuka iburasirazuba, nta kindi bari bakurikiye, yari inyenyeri yari ikwiriye kubayobora. Reka nkubwire, hari inyenyeri yawe Imana iguhaye, hari inyenyeri yawe igiye kukuyobora mu buzima bwawe. Ahari umwijima ugiye gukurwaho kubera inyenyeri igiye kukumurikira. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2026 hari inyenyeri yawe, hari inyenyeri y'akazi kawe, hari inyenyeri Imana iguhaye, hari inyenyeri igiye kukuyobora mu buzima bwawe, hari inyenyeri igiye kubana. Haleluya! Hari inyenyeri ije mu bana bawe, hari inyenyeri ije mu kazi kawe, hari inyenyeri ije mu rugo rwawe, hari inyenyeri ije mu byo ukora. Hari ibyari byarapfapfanye ariko Uwiteka arabizuye, hari ibyari biri mu mwijima Uwiteka arabigaragaje kubera iyi nyenyeri ije mu buzima bwawe. Reka nkubwire, hari inyenyeri ije mu bana bawe. Haleluya, haleluya! Iyi nyenyeri igiye kukuyobora, iyi nyenyeri igiye kukumurikira. Ahari umwijima ukuweho, ibyari byarapfuye Uwiteka arabizuye, ibyari byarapfapfanye kubera iyi nyenyeri igaragaye, kubera iyi nyenyeri yawe hari bigiye kongera kuba bizima. Imana ishimwe. Iyi nyenyeri irakenewe mu buzima bwawe, iyi nyenyeri irakenewe mu kazi kawe, iyi nyenyeri irakenewe mu bana bawe. Ngo abanyabwenge, reka nkubwire, bari bafite ubwenge, bari bazi ko bagomba kugenda ndetse bagakoresha la busole kugira ngo ibayobore, ariko biranga. Hari inyenyeri ngo bari bakurikiye kugira ngo ibagezeho aho Yesu yavukiye, ngo bari baturutse iburasirazuba ngo babone inyenyeri. Imana ishimwe, ngo ibamurikira, ibayobora. Reka nkubwire, inyenyeri igiye kukuyobora, iyi nyenyeri igiye kuba igiye kuza mu buzima bwawe. Niza mu buzima bwawe hari biragaragara, niza mu buzima bwawe ibyapfuye birazuka, niza mu buzima bwawe ibyari bidafite ishusho biragira ishusho. Imana ishimwe. Haleluya! Iyi nyenyeri ngo irabayobora, ngo ibageze aho Yesu yavukiye, ngo bari baturutse iburasirazuba bazi ko bagomba kumugeraho, nta kindi ngo bakoresheje burabusole, bakoresheje ubwenge bwabo. Ariko reka nkubwire, byose ngo birapfa, byose biranga, ngo babone inyenyeri ngo barayikurikira. Reka nkubwire, bagiye gukurikira, haleluya, iby'Imana iguhaye, bagiye kubona ineza y'Imana. Reka uyu mwaka wa 2026 ubone ineza y'Imana, ubone inyenyeri ikumurikira, ubone inyenyeri ikumurikira mu kazi. Amen.